بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Arwahlarımızga Rabbim Allah dıgaşılar bulup yaşarga nasip ve mesler kılsan ide. Ey Rabbim Allah bizge izgilikler kılıp, sınga uğranımız cennetine atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamar rahimin. Amin. Allahu Ekber.